jambo ambayo itaharibu masomo ya watoto wetu, ni jambo ambayo tukiendelea kuizingatia hata maisha itakuja na itaisha, kwa sababu it will bring death. This illicit brew will actually bring death, and that is why during this Father's Day we would like to emphasize the role of parenting in the fight against alcohol and drug abuse. Your parents should, your children should actually be the people who you will be able to guide first. Before guiding the community, before guiding the entire society, your children will be the first people who will benefit from your leadership, and your leadership, part of it should actually be to inculcate character, values, and to ensure that your children are free from alcohol and drugs. And those that have already started, you need to emphasize on matters of treatment and rehabilitation. Treatment and rehabilitation, there are several accredited facilities by NACADA which are mostly privately owned, but again, these are facilities which can go a long way in rehabilitating the people who have gone ahead to actually start using alcohol and drugs. Kwa hivyo kwa ufupi ningependa kusema ya kwamba madawa ya kulevya yatatuangamizia jamii. Madawa ya kulevya yataangamiza watoto, yataangamiza jamii kwa ujumla, na ni vizuri tuweze kushirikiana pamoja na serikali, pamoja na ofisi ya County Commissioner kuhakikisha ya kwamba tumepambana na hii shida ya mihadarati, tuweze kuwa na jamii ambayo haina pombe haramu, watoto wana afya njema, wazazi wanaendelea vizuri. Ndiposa ukiendelea na biashara zako utaendelea bila influence ya pombe. Na ndiposa tunasema ya kwamba shirika la NACADA tunafanya kazi pamoja na shirika zingine za kiserikali kuhakikisha ya kwamba tumeleta uhamasishaji na kuhakikisha ya kwamba watu wameweza kujua madhara ya madawa ya kulevya, ndiposa tuweze kuwa na jamii ambayo haina madhara yale ya madawa ya kulevya. Tuko na namba ya NACADA ambayo, in case you have any problem that is related to alcohol and drug abuse, we have a toll-free helpline number which you can always call at any given time and give information so that you can be assisted by our professional counselors. And the NACADA toll-free helpline number is 1192. 1192 is the NACADA toll-free helpline number. Ukitaka mawaidha yoyote yale kuhusiana na maneno ya madawa ya kulevya, piga simu NACADA 1192 na tutaweza kukusaidia. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Yes. Asante Ken kwa mfupi. Na hiyo namba unaweza piga 24/7. In other words, we are there throughout. 1192 24/7. That is every day of the week from midnight to midnight. Thank you very much. Kwa haya machache narudisha shukrani. Asante. Asante sana piamano sana korwase obisi ya NACADA abaruro bosemi obuya gocha segesa kwa kyomogusi anene mona saba gukina elinde tonyare gotama korwase binyugwa biribyo gotindia buna enyasore amaryogo yo gotindia buna marua ne bintu binde elinde tomenye na afyengiya naliye familia rabyoke asenga kirega nindoche director Windows akisi Josephine Boremi biamano sana principal Kisi School senior principal Fred Mogaka na akorera asante sana tena sana gosenia asega sengia nindoche DCC Mr. Kilonzo na mwenzake wakiwa pale. Asante sana, kazi nzuri mnatufanyia katika kaunti yetu ya Kisii. Asante, karibu sana. Asenga kirega ntagete kominyoka paka segeti aseide ka chingekira bosio elinde toirane tigana raigwa nkia omogambi Steve Arika oteba tomaye kwaendelea. Igongoma nyigwanga Papa County kaka Williams Atandi Church omurona omugako mya sana oikira omurona mbwate toko boko tigara chago chara bakwani kaka nchoda gike 1 minute lakini ndio chote vile jide kanjiro sibo tebire nga padai. Asante sana kaka
Asante sana kurwa segetaseni Genk FM oyoiga kerota getega asia bantu mwasomire oboriki roro mungwano orie akoigasa. Asante. Asante sana keratoko irane segetina ende wikiraboni ge timu ya Media FC ligana lia sagere kekere timu ya kerere tanga ine goria maseri na lia sagero kerere gipindi gya kabere gaiga timu ya Media ga sene gotema chuchina elinde gosebanya ore gori ga korengana ania maberera enyari kanenga bagere jone semelie chipena lakini korende timu ya Ibeno tanga ine goria maseri na lia sagero ekero abukare Ibeno wase Wingeru goria maseri na lia sagero ne timu ya kerera ekero bago chaka gaiga nere Eric gatika tiega lakini bao kana ekero bakoira na timu ya Ibeno FC agotira ga Samuel Samuel akomoriga Peterson Sagini lakini agochengeta ngani akabere wanchira na bakogoti ase timu ya Media lakini bakorusiga moroke kompo akoira na akomoriginde lakini opiro rio pado bako uruga buya timu eganero ya Media kero ko banu mupira wokorutwa kero ko banu mupira wokorutwa chika kibune cyo mwacho morigere bego mwacho motegerere ntoraika segetieke ga kianya trago ndio giria Dan Msungu Gatembe Television Gatembe FM 102.7 na ekionga kiamwa mogusi happy Father's Day itkoria bagaka gaiga no torere getikianya turago abagaka gotonyorie mtobiribia kare ase twarure na ase togochia ekere timu yebe no gokera boniga tanga ine korie ma sergina ria sagero timu ya Media FC ekera ngokwane na Media FC ne timu ya bararia korwa ebitaseni bako unkana bame kie timu emo sbaro sie timu emo ekera moroche captain ga nere DJO yako batenga tuhakikishe torre gosento nyore gori goikera bono ige bakorete getege tindiga nene lakini kosoka sikoga bako itachinyoni timu ega nere ya Ibeno FC natanga gokomanyia coach akorunga Tysona iga tanga ine gorie masege na liesagero timu ya Media FC gose timu ya bararia pado bagase ne gotema gaiga barre gose banyore gori nimo bwatega kevanengo bosire na amorra piusi biogo taraso apado ngoswara sege pindi ekegia kabere argo senate mekore man korengana ania mabereraga. Asante sana waziri wa michezo katika kaunti ya Kisii Eric Ongeri oikire aseke banda karibu sana omugosiri oito bwechi gosori korwase richimbo lyeito lye kaunti ya Kisii. Yesa bakorta bugango ga kombo bagwachipika gaiga timu ya Media bakorane masemo lakini pado bakourwa ekera bagotiraga bugango bwange timu ya Ibeno FC moroke junior agotiraga lakini bakourwa ekera bagochaka ga kombo nande bakourwa Ibeno bagotira chesi nambari 11 mugongoni agochenga garenga kobo kogotia se timu ya Media bakonguga ekera Innocent yakorusia mupira oria bakoira na gaiga timu ya Media Ibeno ga chesi nambari 5 mugongoni agochenga babere batatu lakini gagote inga togo etabantu batano at once bakoira na Ibeno ga bakorete ngete tambo bakonguga gocheza timu ya Media FC goalkeeper ko bugata gaiga gote ni chakura changu goikera boni go mwacho morige go mwacho motegerari onye troika segetieke kya nya trago kweteruore ne binge ga bakonguga lelele bakire goalkeeper ga soka ga na ko bugata kerondo chako garagara sega timetinga go sorori go bobe goikera bono ige timu ya Ibeno na ubarika gorie ma serige na liesagero timu ya Media FC pado bagase ne gotema chuchi ni elinde barrego sebanyore gori egepini ekegia kabere kero chitikare chitage kanke sana omopiro yo ikomo elio ekero bago chakaga timu ya Ibeno moroke Samuel iga lakini omopiro lyo gasoka akoba no mopiro bwo kortwa gochese timu ya Ibeno FC ekero bago chakortaga na bwe timu ya Media FC bakorta bwango ga katika tiege timu origi kombo akobeko motambe ga komorigi DJO lakini pado taramonyora nande DJO agwaji bikomo tu echenge tangani akobeke ngente tambe ga komorigi chope lakini goalkeeper ga soka ga kimadoido akobgato mopiro libago chaka bwango bwange timu ya Ibeno chesi nambari 6 mugongoni akobeko motambe ga komorigi chesi nambari 11 mugongoni
lakini bado bakoranaga eme akabire Moroke Samuel akomorgiga Peterson chengetaga kawaya akabire akomorgi Enso pasi yenki ya bakongo cha timu ya Media bagokana kiandage ikomiga Moroke Kombo akoiranaga Moroke Chakobo akobeko motambe gaiga komorgi DJ lakini taramonyora ekera bakoiranaga akobeko motambe komorgiga nere Samuel ibeno bagotira ibeno ni kabare nande baigwete kabare gwekera bono iga ekereta ngaine gorie masirgi na dia sagero kerabagase ne gorie goria kaberega gaiga no tole happy Father's Day chendo ke dan msungu ga getembe television getembe fema 102.7 chire radio station chion spino chire gaiga toga saine ko endembe ye masemo aseboniga omancho mategarari enya gitari ya KTRH no erogoraria enenya gitari ya serikali ase county yetu ya Kisii eye korumo bwenia bra state council no bararia bakorenga abantu babwate miaka 50 mu gukigoro na boige 45 yenda garia bagokorere gento goronga screening anaboigo kori baro boroire bwa diabetes, high blood pressure, obesity, cancer inagotebia erinde bakorenge na boiga ba director no aregaiga ne nyagitaria Oasis au bakubwatira naria na kubwate gete kyo mogongo ge ukoroma ngaje yo maite kisani njire chichokire kurwa mogongo agotira na chiatwa robo kongu gende se nyagitaria Oasis eye kubwatira na ne nyagitaria Kisii Teaching and Referral KTRH biamono sana ba director ba Kisii KTRH na boigo Oasis asoko inekia ngabantu baito banyorera afye ngiya ekiagera afye tayo muntu to kwendo akumupira muntu to kominyoka muntu to gwa to kuragera biye ko bwato murembe asitinga kietiga ntegete kominyoka wekase chose bobwoge korwa segeta senkia radio vuna aratoretera uondo bw'umupira. Sante sana alibonsi bakaendelea kuligarira mbomba ya masemo gati ya timu ya Babaracho ne timu ya Baralia abanyangongo bachira ngo bakoletera mangana ya masemo tore asegati ekega kya nyanturago asewodi ebeno mambo ni safi ayonsi ogarreta ko yanyola ya masemo katesi ofa Steve Arika enga kindo chaba gosole bonsi komino ya makoro chitimu echibere wara segati lele gaga menini e goalkeeper ko gwata sobangoga bwa timu yiga ya Media FC awako somotwe bagokana bagochaga gati ega ambai komiranya kwa mwana ambai sarone masokoro kwa na wakobe akobe korogoro gare gotenele sokoro kwa gokobe namba irenge namba nye bagocha sobango bakoro mopira erefore gotebenga tuendele bagocha kagale sobango namba sarone masomongo kokoro kwa na gokobe chenga akobe ke magoso sando kolele wanakata bagocha kanere sobango gati ga akomeke mopira rigoro atari goalkeeper akomeke bombo gorogoro lakini akomisia somotoria akotema kotenda korokwana woko ba wanakata bagocha kaso bagona bakianda bagokana gagaso wangechenga akobeke yene mata yagotuliza asoko gorokwa woko woko lyako erane bagokana ayosio manchomo ligarelia ogendera tokoligarelia onse etimu ya Media FC abaralia nigo bakire gore ya mokono kwe wakomenya kagaga sobango bako bakokana subango bagotemaga Media FC korenga ninde na matumaini kana bara mpeko nyori goli maite Media FC watete angalau yes sir bekombo enga kimoro cha Alfayo kombo akonya gotara ngora lakini bado ndoche abasaba iga baba Baracho bako ba minyoki kabisa bako sose sana nini etimu yega yebene komyoki abasaba ba Media bako minyoki maite mbanalete gweto kisana yes sir
banarete gwetogicana ng'ana bakongu nabakongu bari baite wikera uko barigererio ikanyo wikera bono igenjera bakogosori lakini stere bakominyo kibundo uche piki yobo hivi bado yes sir. Timu yega ebano egole timu ya Bararia 0 timu ya Bararia 0 timu ne timu ya Ibeno 1 wakonyore Paulo wagocha go Tomaso wango gaiga timu ye agosuka maega bwata tamagoko asega akomyoke ko bakogora ko babolia mpo morochega amete Abararia bobo etenga yes sir. ebara nyonsuwe ya kabere bamachari banyore gori gaikera muroche musinto biego piusa agoswa na buranye ne gori achire nguvu mpya kuvumpia ne ro musinto biego piusa aya twagalie musinto bioge ko chokora gaiga timu ya Bararia akonyora sokoro kwago koliga ari piusi musinto biogo agochika Abarari mimi naona bado okay. Bado niko na matumaini nga na baranyore gori wana matumaini kuna matumaini lakini nyonya ni gochisa tia minyokire sana chiza chia sukira timinyogete chito etomo bongo haya bakonyole Paulo Bararia gocha ko beka bakominya moroke DJ kuna bado aita chinyoni waitire chinyoni senge njwana rali bagaligia sana yes sir. Batikaletene goalkeeper bagosoli batata Bararia bado sana bagochaka ga timu yebeno mategaire kugoro kwene woko lya kobeka sena mbaisarone masongo kugoro kwene woko bakome kigoro goalkeeper wa timu yebeno nera ko mu kigoro bachakira one touch yani kuna ongunire akomenya qualifier combo kugoro kwene woko lya ko mu kigoro mopiro ko bomongo bakonyora sobongo gaiga ambaye kominanya bwa timu yebeno moroche gaiga alfayo combo yes sir. arerensa konya kogaragara akobolinga wae akobolinga nkigosere refari no chako mnyaga cha sobonga singa nchonga alifayo combo na bano lile chingo mansini lakini oimo kirega bago chake timu yebeno kwa sasa ndo chinga hawana kakitu bado Abararia hawana kakitu haya bakomo kigorogoro were timu yebeno bakoliga golia kora na bako mre magolo ka badede sasa doko nini walikuwa wanapiga mtani walikuwa wanamaliza konya banyori kolende ai konya bakoli korole konya ko mogol kipo sokire korwa ase goli maria go konya banyori goli akabere lakini bono wana faidi naende kagere tenge gitamba kingi igoro nyonya bari gocha kubika it was offside VR noere VR no to yebwate getia VR noere tororenga ki Abarari go sengo nyonsi bare osibade timu yebeno geko baikora kabisa baikore kabisa ga lakini reka rukorigereri goikira boni iga timu ya Media FC baga so ine gotema sana bateme lakini kuri ndo mwacho muri ebe go mwacho motegereri etora sasa mega yege tikianya trangeo happy fantasy de yebo kongole bado aya nagote binga Abararie ba kominyo kiguoka akebanya oruha agochona mbai komine ya mogari wanaomba penalty bako sabe penalty singe jonga Abararie abakoranga baingeirwe bachi bengerwe ikira bona ingara kini timu yebene go sabe penalty singe jonga Abararie. Unajua ukiwa nyumbani mcheza kwa utuzwa. Bwana timu yebene ereka. Ya no ground kiao. Lakini baada ya Barari na bara uninka bale sengenjo, barabuna basaki, gonjo kana barekera ase go bono. Bama etabitie bisa. Egetie kemba ko maete. Babinarete. Yes. Haya, wago chaga timu yebene namba isero ne masomo gongo. Akorigara beka ka kali wako ne timu yega ya Bararia. Mopiro le gora ko tana bakionaga pagote bango botera lakini refari ananyamaza kimya pagocha so bangoga agotere ni nambasaro ne berene timu yebeno bakorigarira wekararia
Morocha bagoseliga Enzo agochenga Enzo akoligere bekara bagokana baralia bagotebanga tonde ko ebegya ko meki goro bagolela mine ana gotebanga aba njeno jinga barali babuate kismat lakini njeno jinga barali kismat babuate chidega isano chietire iga kero koligere liko ikera bona iga twange abarali bagotemaga Morocha alifanya kombo ananuna kweli ayonsi ni kwa nyole ya mase mkorose kebeno Father's Day exclusive bakonyoro mupira sobango warefari agotewa Haya, asante sana. Wale wakanileta kubwatia matangazo haya ya masemo. Asante sana. Bagoche timu yebeno akobeka gari bagokana timu yabaranya bagocha sobango tema kolige goli okobeka mangana ya masemo bagokana yebeno nanda barali bagoswa subwango bagoncho kaga gati ase wingi yokoliga gagotene korukwana gokobe akoira nagara kiri bagokana namba isano nemo asomotwe agotene ni salia akobeka namba kianda ko monyora gege timu yebeno gati yegati agochenche wingi lakini bagokana baralia bakominyoka sobango bagoswa timu yabarania nini goalkeeper bagocha bagonyora baralia bakoira na sobango Jobizo akoyeliguga barali konye batembire konyose goli lakini bado sana wekarabona gane gole yemo kunokwe egole ya masebosa asegetie kega kebeno yego kwana Joseph Bogo Jinyo bagoswa sobangalala bagokana ibeno bakonyora bono counter attack akominyoka gale sobangala ko mupira ko bago mupira bokoruta timu ya baranya wagocha bakoruta sobango gatigati agote nokoro kwa wokolyo asege kuba akobeka gale agochutia mupira ko bomongo wasoka siko hata kama mcheza kwa utuzwa abaralia bagendereta ko bamyoke timu ye imano sana yonso gendereta ko yategara ya masemo bakonyole ko na bagochaka ko nyenge timu ye yebeno bagoso asesa doko bagokana baralia nanda bagoso so bangebeno bagocha nanda bagokana ko dora namba isaro nebere akobeka lele kaka bagokana ngega agotabango yali go bakomeka ko bakogoro lakini twende kwao bagochaka gaso bango agocha alfayo sasa ni counter attack echenga alfayo combo akoroni mela agocha kabaralia akomonyora gaiga mosinto bijogo agochenche gaiga ago sali kabisa kama mosinto bijogo lakini bakonyora timu ya barania akobeka rale bakoroni manga gari bagocha kasobango okogoro kwano kolia koira ni manga gari gochenche wingi akomonyoka kama mosinto bijogo lakini abasaye betimu ya ibanoni go batenene sawa Morocha namba isaro nebere gali agochikoruta sobwango akoruta igorogoroga omupira oisira kora bagocha baralia bagosaba yes bakonyore faulo na sekere kiongwa ke passing yes sir asante sana wekera boli ngabona mwancho mulebo igo mwancho motere tureka segetike kia nyantrago happy Father's Day nelitkolia bagakaga yatare gosengo nyonsi bole ekabane fauli gago se free kick ekerondo chibakobanga ukutaga ni Moroche gali mosinto biego piusa timenganero rachi atome fauli ego seningo piusi no motomio muya yes sir motomio muya sana bakoleta gale pando bagotema gakianda gikomi timu ya Media FC bagotema lakini pati cha simama gwikira boni ge timu ya ibeno egoriemo ekere timu ya Media FC
Pado lige na liesagero bago chakaga bwango akobeko motambe ekara mupira uri ogosoka siko okabana umupira gwokortua okortua chese timu ya Even FC Dan Msunguga kuhakikisha vitu vyasi vyabere vyakaruga gesegeti kianya Ntrago Getembe FM Getembe Television na 102.7 abago tiraga Moruke chopu konkaga lakini akogurwa bado bago chakaga Media FC akobeko motambe ga kuborge DJO abakongo chase timu ya DJO atari lelelele bago temaga lakini bago teanga offside kera konyora soire DJO ga kikishenge mitobono byabere ga renga nani amaberera ere mase morakini assistant referee abo goretie getamba mapema como tai DJO igo yengo offside bago tiraga Even echenge tangania kabere gwanchira na bago so Even FC abo gotia se timu ya Media FC abo kamuga lakini wapi pasi ile gotira rio karakini wako ndani timu ya Even Samuel Enso agotiko moto sega lelelele lakini kama ne gol kikiga kama ne gol kiki jise chechio kerondo chega timu ya Even FC igetana ine gorie ma seriginaria sagero igetine kya Nyantrago Green Stadium eri tukoneria baga kaga Happy Father's Day kerondo che timu ya Even tanga ine goikera bono iga onyetoreka segetie kega kya Nyantrago igo gase ne gweterwa mange kyaere binte byansi no birega goikera bono iga yakonyonyoraga chop gongaga chop gongaga no mupira uri echengetanga yako morgi kombo akokosone chop gongaga ga akoyorusiga ekero mupira uri gosoka ko bano mupira wogortugotia se timu ya Media FC igongo manyigwanga omupira obuno butokire iga bali bakuminyoka mita 100 nindo tegega Eneri Nyabuto Moibi James Omwema Nicodemus Obara Omari Onyoko na bago Paulo Mawa Ondieki Omoro Kefa Ozeno bache gocharia soko minyoka ite kapurango kanga buye bangiraria egento kende bali bakuminyoka chigunime korabwango moche gochaga iga mwe bangeta bali kingendera tekoliga ligaiga epandi ekorokwanga Mokebo Academy Nyantrago kanga mwaso irali ndekeyemo Mokebo Academy kanga omorali ngaka nindo techo pinyanga haleluya oliyo gatangasire ko Sayare FM aseri tukeli genga kiega aro upenda FM ali Eldoret bali mwa maetenga chopi nyanga haleluya enga kieli mwali ko nga church no ara mu murone ron konye tega asinga kiena ro kora attachment tenya sanya ko museni tokore bwango Mokebo ede keya mokora bwango abantu baitombo yambore nkora yango iga ekiriria tonkera boli churu abana kigosenga bora wano abana kigosenga bora baba igora konyora twabwa tobo omugambyo minda alikana yetata omugambyo mindo alikana yetata ditogoli nene Monsi welcome mageni maikira Monsi welcome yoni ni koroje tutu muyere chwango ranguna amaiganya kada burobenga abumi dona kigosenga bora aya asante sana abana bali echoke bwango ideka mubwate n'ichinke manyete na iba jinza mogo kore gosori igongo baseri ndeta bangao ine ideka nate mwo mubwate ideka iberi chioka kora bwango ebwange kora bwango bali bechibunia toswalia endeto chake kominyoka abana bali yasukagocha nabo mwaboli unabageni sukagocha ninwe talent yankyo ni moza ko baba gaka linde ensebe bia kora bwango ebange mo face yabageni balia mo fence ekakakaka DCC na boigo wasiri wa michezo Eric Ongeri nabagambi baito monsi kora bwango kanga mucho kila muri gerelia ali bwango chap to chake bono bwango ekiara chiza
Asante sana biamono ntobwatiza biamono abana bakere chinkobi abantu bari bakomino kachigunia ka stand by korabugango nande abantu baminto kera abantu bakorre mogotenena motua mwabera korwense mali ekera chisa cherire biamono sana tucha kechigunia chidageke cherete una chibuni chikoera abana bali abasubati asa abana baiseke tokobaruka basoegeti korabo igo kango muri korobararia mugandete kugoma erifari toe eisara korwabo abantu bechiguni bachake toske abantu bakominyoka chigunia bali megunia na bwabo haya mugambi stibarika asante sana ega sengi andreto korra abantu baibeno ekiagera ega sereka ya rokanire abari chiguni wakeirense abo oyo orirense oyo abuchero komnegiyoto aya ogure oyo otanganire mancho mategari siwa karagoseka egentongera siwa ntebetie tima tingango ikerana kere nga abasacha litukoli arero igogocha ne pepi yago nakare inchinane uragere takaigota ugoko mobereka kogotangane sagwadi nero tima tinga Steve na chenchenga neyo siku ya leo wanaume unakuja na mpendo wako unamweka titi mnakimbia na yeye ukitangulia kuna sagwadi sisi utaona maajabu haya jamano sana asaba ntorwechi bunia timu ya baiseke soegeti Ombiro toe burudani Ombiro na tebiru no mwambi Steve Arika edagikeya mubwango Ombiro kanga bwasoire haya gorengia omwambi Steve Arika egosoire nerente getendo rero nko kesaidi onde bwensi obwato morugio yo tete kominyoka litkoria rero goko mobeka titi korogora limita 100 ukitangulia kuna sagwadi ena bubu anchani asante haya Ombiro bari bakominyoka mita 100 bwatyo mu muromo gako yega ababeka mogabo mita 100 bwatyo mogako yo erinde tuminyoke bwanko bwagoide kanto bwati omugani bwesko omugaba na itongo ikara ebinte binge birabutoke Ombiro maetengo kuona limeli ya kabere ya gatatu kuisha wewe Asante DJ Shika DJ thank you ngande banga banda babana aba dancers abane do faster korabwanga bana bali morali turkurabika costume koraji bana moyo mali DJ ngoja DJ kidogo DJ Shika kidogo tafadhali tugamba kwa ni mwesimbu ya mulega mugogete akiaso munyu goyo mushimwa Steve Arika aretire tingura bikubuka nage turatenge gikurugia itu asante korango bwango bali motene yani Brian baito asante DJ anzisha laini ya dancers mbele najirinda getekora tobya Steve Arika mugambi umuya Ombiro najirinda getekora tobya Steve Arika mugambi umuya unyabwagera rero tobukwana ekyali moibo na rero no mogo itugo kunarera babura ni makwani ni jali moiga bangira ngayimaja baba baito Arika no muyora ariko mindo likukwani Arika no muyora ariko mindo likukwani mugwakori sibabwara matokonya mugwakori sibabwara matokonya Pindu mwana gedinga kegeni kyali moibo Pindu mwana gedinga kegeni kyali moibo Akibono kukwana bamurani mbakwanye Akibono kwanya keiriato Arika numuyora arika ningukwanye Pindu mwana gedinga kegeni kyali moibo baba Pindu mwana gedinga ariko mindo ningukwanye Pindu
mwanyagetinga aliko mindo nikukwanye namonda nikukwanye zibawara dilumuyore namonda nikukwanye zibawara dilumuyore kegeni kalimo ajara vura nimbakwanye mindo mwanyagetinga agena kibonongokora alika lumuyore etata patokonya wakonyira abana wakonyira umuziki warete talenti alika lumuyore warikonyora abasajja bamwite n'umusaja oyo alika lumuyore alika tata nikukwanye alika lumuyore aliko mindo nikukwanye kwasa nkukwanye kegeni kalimo igo ageni ngalimwacha nakada nimbakwanye mindo mwanyagetinge nakada tenenango mindo mwanyagetinge akiva nongokora alika lumuyare mindo mwanyagetinge nakaka nimukwanye hatandi yiwacha mindo mwanyagetinge amura ekeiriri atabarangera aibo Iveno no mogoko, anyina no mogoko. Iveno no mogoko, anyina no mogoko. Alika no mogoko, iveno payekonya. Osongo no gambe, sitibu no muyore. Etata ningokwanye, amura katerabo. Mindo mwanyagetinge, etata ningokwanye. Sitibu kayiwacha, etata no muyore. Alika ningokwanye, alika ningokwanye. Mindo mwanyagetinge, alika ningokwanye. Agani ngalimwacha, mindo mwanyagetinge. Agami nimbakwanye, mindo mwanyagetinge. Agami ngalimwacha, mindo mwanyagetinge. Agani, asante maini. Safi. Ragogo. Tokore bwango ideka mbwata igasibwa ngaire chinkego. Ragogo. Tokore bwango. Ragogo. Kireka mo bwata ne dekeyamo. Ragogo. Tokore bwango. Ngobara 1 2 3 na tira seme ngao. Ragogo. Tokore bwango. Asetinga kiechiga bari bakominyoka togende semeria moino. Mita 100 bari bakominyoka togende semeria moino. Tokore bwango. Aya, Ragogo, omotelia orio kumete ase orongore gusi fen kerubo oikira gotobwato kerara matera mayatana
Yes. Sawa sawa. Ragogo 5, asante sana. Basi tunaelekea kwa mwingine kwa haraka sana. Rogers Kangwana, tafadhali ningeomba sana ukuje kwa haraka sana kwa sababu tuna muda mchache sana. Asa igo ningani sana to babango because abateli barana bangake. Egere to minyokie gepindi ka senjere ya bwango mono. Egere to ikere chinsa. Asa igo ekitwatigera revival. Ragogo yara minyoka ke because babu ate historia mogusi no matera chakerete onyorenga historia mogusi into bwatera gogo revival togatwara Kegogi town, Kegogi Calvary, all these choirs neti choir chia beire chigo suguma enchiri ya gusia senga kienthambe mono na kie kiokoranga abantu mbale tugenda de konyoranga itwa rusiri enchiri na se torigerete Rogers Kangwana kwa haraka sana. Asante sana. Ningependa kukaribisha wageni ambao wamefika siku ya leo Mbiyamono Motel ya Ven. Karibu sana Nyandusi Stadium. Hiyo ni kwa heshima kubwa sana tunakukaribisha. Ningependa pia kukaribisha wageni ambao wamefika kwa wingi Mbiyamono as a Father's Day asoko rokio bwanchani obonene asaba abata baito goikasegetie kekia Nyandusi Stadium. Kwa hivyo ningependa kumkaribisha Lizi Mora acha sobwa ngoma nene mono jideka ibere isato egera toera liege pindi go chia somo ntonde ase chinga kichire chinga mono. Kwa hivyo Lizi Mora, wherever you are, tafadhali kimbia hapa mbele, tunakungoja kwa haraka sana, na kama hayuko tutaenda kwa mwingine. Madam Lilian, karibu sana kwa haraka sana. Asante sana. Kwa hivyo abageni baikire Mbiyamono kaka Williams Atondi asogo ikegetie kekia Nyandusi Stadium Mbiyamono
waziri wa sports bwana Eric Miyanda so gwikigetie kia Nyantrogo mbuya mona bararia bons asa maskania manene mogenda takoro kiumurai Steve Arika so gwika egeti kia Nyandusi Stadium mbuya mono sana tigan karibishe oyo minto moteri acha sobu ankobo nene mono okoranga bateri ya bons babere Baraika Lisi Mora tafadhali. Majina yao hayakudumu kamwe. Nilidunishwa sana nikadhihakiwa na wanadamu. Majina yao hayakudumu kamwe. Mara mimi kitu bure, mdhaifu masikini, jina langu likawa matope ya kukanyagwa na kupita. Asante sana muiwete chimada mwechina chikotoretera matera maya
asa goto sisene chinkoro nindoche la bila bi round ye mangana go ikabe party ndoche ven Kor Nairobi oye kera chira mangana guoncho kaiga maneno yanakuwa sambamba. Asante sana nindoche waziri wa michezo Eric Miyenda. Asante sana nindoche kaka William Satandi Church. Nindoche DCC Kilonso. Asante sana nindoche ACC Keumbu Angine Grace. Asante, karibu sana jinsi nyumbani. Tuko hapa. Asante. Kwa wakati huu tunaingia uwanjani ili tupate michezo ya kinadada vile wanatakata mpira wa kandanda. Yes MC. Yeah. Abasani bonsi pi. Yeah. Ekara tu akuriro mujuguyu. Yes. Muikaranse tenti. Ngangana tuko share pamoja. Yes. Nko kuhusu musani itu. Yeah. Mwanyugure bali mumanyite. To endonya kuro musani. Nande tigare makega. Ntagete mombinya otayarise chipandi buna chigocha. Elinde tomanyenga pande na mbele ya moba kwa matera elinde na liako baraisi tominyo kichinza tetera negati. Asanti sana. Nyuma bana yako nyora burudani kidogo. Bana toka swa segeti. Ase timu ya Nyamechoga Queens. Baka wasone timu ya Umoja Stars. Goikira boni iga nyuma yege kego kietire nyuma yengo yego chaka. Igo chire pa dori na liesagero asere na liesagero. Onye bono koigorere TV yao go sere diao. Igo tore segeti kia nyantrago asefa tasidei. Goikira boni iga ese timu ya Nyamechoga Queens. Como chakio goalkeeper ninga korugwa Esther ekero namba ibere gochiko bwatwa na Faith ekero namba isate ko bwatwa na Daisy Kemtoga ekero namba inye ko bwori na Frida Ogachi ekero namba isane ko bwori na Masi Gesicho katikati yege tinto butware na si Gesicho boigo ekero Sharon Ogamba go chiasa katikati igari ekero namba 8 go se namba isana isatoga ko bwori Ani Kerbo asaba beki chigo ligari go sachi strike ando bwate Faith gesare ekero to bwate boigo Violet o sebe ekero an nyakuama agokora chirizi agokora bali kominemo abaya asese mega ya Umoja Stars to bwate Chudi gune mo goalkeeper ekero to bwate Max ko to gatwara Grace ekero na umia ko bwa chiesa namba nye ekero namba isana go sori sharo liga katikati yake titware Cynthia ekero Esther boigo na nasi bako gosoriga tiga riekero striking ego tiesco na esta gaiga ekero to bugate Fanisa ekero to bugate Mashio ena manyigunga ago gosoriga na Mashio wikira kelkia Manchester United iga asese maiga ya Umoja Stars na ubako gosoriga asese ya Moino ekero Nyamechoga Queens na bugako gosoriga asese maiga ya ne Denimoroche ga papa sikogi chana amechacha kwa uwanja sasa melia sungusia vitongo cha vile baadaye. Haya Nyamechoga Queens ga fase si Umoja Stars pado lige na liesagero ga serige na liesagero iga igocha kiwanga na kaka William Satandi chocha iga te anga banyaruka baito babugate ga chitare tete morigere liga iga baisike baitentira bako gosori na bogwanja ga chitare tichire gusi chitare ichire binyoro. Haya agocha kesta gaiga lakini baokana Umoja Stars ekero bakoira na gaiga nere nasira lakini baokana pado Umoja Stars bagotira ganya Nyamechoga Queens chenge tangani gaiga lakini mupira uliogosoka siko ekero ko bano mupira bwoko tugochese timu ya Umoja Stars wekera bani bano mwache muri leo netorato asegetie keiga kianyenya turago igonga sene gotengo ga sene gweterwa maya sengecho ebinto no bire gaiga happy Father's Day irero no toko likumbera gaiga asegetie keiga kianya turago Green Stadium wekera bani ga ese chingo chietire ese timu eria iveno ya gasone timu eria gero ekera boiga tu aso asengo ende akabire ese timu eria Media FC baso ko gasone timu ya Iveno FC kurende getokyo kumye timu eria Media nigo yengerwe goria ya maseri na yesegero wali no tore ga ese timu ya Nyamechoga Queens ko gasone timu ya Umoja Stars yabana abanyaruka baito baga lira balieto lya gusiga igatete mororengo bakikishiraga inga baisike baito babwate talent iga doke Dan Musungwa Getembe Television Getembe FM 102.7
ndondegega na Keva Nengo Bosire kuhakikisha ng'emto byansi bya bere bya agochaka ge Esther Morokega lakini agokana kwambuka agochaka ga mupira komorigiga iganere Grace lakini bagokana ga Nyamecheo Koinsa bagotiraga echengetangani yako guse akoimoka abaiseka Nyamecheo Koinsa bagwa kengo yeko gokiga gasegetie kege kyanya turago chika kibune chika chia bono mogaso ngayorgeretie TV yao ngayotegerete TV ready yao korwa esengetie torenga gasegetie kege kyanya turago happy Father's Day sa inga timu ngima y'abana musiki noerega timu ngima y'abateri noerega bagochakaga getimu ega ya Nyamecheo Koinsa abakanguga lakini bagwachipika wanakata Umoja Stars kera bagotiraga abuya nero Umoja Stars nade bakourwa Masemo ga muruke kwamboka kwamboka ga kosona nasi komo pasi enki ya komorigi ana era kile bana offside ga alichenga kipanda mchiwa wenyewe goikira boriga nyetora ikasegetiga kyanya turago igonga sene bota ingoga sene gweterwa manke bina butambe ngo komanyenge byaswe bikogorwa indagira yanya gwasa bina bono egetikia nyanturago gando chengegia ichora giachikia ichora bono inga mashabiki no arega igasa mashabiki ali banje tenkoyo yakora na mega ganere kwambuka akobeka mutambe komorigina sira kini bakana Umoja Stars agotira gagechenge tangania akabere agatatu umupira gasoka siko kera ko banu umupira gokortwa gochia se timu ya Nyamecheo Koinsa bebangetega kiandage ikomi bagati anga tumo gotonyara ituti mogwe taga Dan Msogo gaiga notore gaiga ne Keva Nengo Bosire kuhakikisha ng'emte bya bere byaga courtesy of Steven Alika happy Father's Day asegetikia nyanturago lero notoko inyorie gekoro gya itoga asetuarure na asetogochia no mupira igongo basabaiga komoranche kebande kekeregaiga ikege okoro kunga VIP igaiga aiga no mugavana gocha nabageni baye komoranche morulibaga ngatotekerio toise goikaranse se kebandeke abantu bose pikomoranche moruo ekiagera omugavana nincherare gaki komoranche moto bosoku ekebandeke ga VIP omugavana ibenare gocha boni chinga kichinke ngosoara ikobona abantu baminto komoranche karuri bagase kebande kyo moikaranse ibanda binde igo moto bosoku egento kende buno mopiro ko eraiga bari bakominyoka barugora arimo register komoranche korabo mominyoke mita 100 tokore mangana yonya kongusanana ya ikoti gatokora bina mbugango elinde toikeranie mburete totuera egento kende enyagitaria kisi teaching and referral zero beyond no barugoraria bagendete korenga abantu bari babugate endwari ya cancer babugate endwari y'enyamoreo babugate che amarwaire au kende senya kitali eliboniga elindonyora mariogo na bakorwa abosa mariogo na bandete korogoraria komoranche gendaria enya gitaria Equity Afya mbagendete korenga abantu rogoraria muna namanyirigwe abantu baminto ogotamanyanga afya negento kengencho oise korwara boniga togotioroka muna franga gotioroka iga gendre rogoraria orenkwe amaino ago ngakobwata amaino aria bwata abochogete likono rukenkima na ando egwe ryogo obwene egento kende kia gatatu abantu bari batugutete bibande ngakomaete you have lost your ID mata ekebande keiga mbagendete gokora usachiri ngambono kobwate kebande litangani obe Kenya citizen yende se kebande kyo ntobwate Medihill bakobwatira na nenya gitari inkorenkia ya kanyimbo mbagendete rogorario mwancho motegereri genda aria elindonyore obobweni bwa mauga nga mauga okare penge akobwie desiriyo go ikaransa ko ngunga che genda aliboniga nyora okorengwa no bobwenia bwa bosta lituko lyalero free of charge kobwatira na Steve Arika kiagera oretire chinya gitari ntoroche Lions hospital abali bararia bakorenga abantu babwata maiso chinkenge amaisa gosumbuire ogochikosome pipire wachaka korera mariga kenda garia opimwe bingane birore bagokoa elinde osome pipiria bwanko iganya saka koirana tochigochenga mara ega togende katuchigotimoka
igonko manyiguga ntotegete gutware procedure yo gotera bona chipandi chonse pi chiri chigotera matera ega amombinya mugenda aria ngakobwata maramisi orechestwe ekeretu koena na mabaga to so akorera ngogwatumwa igoto igwananire bari bagotera matera ega feni la vi enga mwakoyo rora oyo korokunganere mombinyaria abalike bya elinde togosoaga igeto kobwato kaguoka tunaachiria kuachiria ekiageraga panango swara naende gapana kagosoaga iga kero monto umutogotenena tumwakire chinkobi tumwarigani nyantrogo tumwarigani nyari bali chache egetige ke historia kiagambe tuna senior chief paramount senior chief Musa Nyandusi tato mwabonya chae tato no manyete abantu balia iko bono mbiya mono buna moko kora iga bali bakominyoka roraperi nande to nyoa kongusana na rogoraria buna moko kora iga mogende rogoraria bali bakongusa chinkori mwechoke elinde chinguswe asenjerere ngiya iko bono mwancho motegerari kama kawaida asechinga kechiga igonkoira na wekasegeti tokoletere mbombe ya maseyemo nindo chega iga omo director ndo chega omo director widows Josephine asante sana asega asengiya Dennis Onyamo oyoro mo director omamugusi TV igongo saba otoregestre baria bagotera matera yige Kristo kumuranche Dennis Onyamo korabo igo bali bande bagotera matera yandaya bachega aria semombinya kwasa internationali ntoroche siko gichana na oba masikani na buwete tulintulele kenda aria rora mombinya igobono korabuna mbwango elinde tokubwati chinsa tyotoira na segeti tonyoro mupira ndochi sinyaroka chiragerete bya kabisa agota chegenteke mu bya kabisa ya mabiri sato agopepeta umuise kolyo ragerete maridati akomeke timu ya nyamecheo eya mabiri sato aya akokurege nto bya agotenana akomacharangani eyemo ibere isoto alele kulikipa nataka kama nyane takata kipindi cha kwanza hakuna aliona lango la mwenzake asenga kirega au mwancho motegereri timu yega ya basubati na ande munyore nanko nyora barege kombe kubwaterana no mugambi familia masese abo baba uniform y'abana babegete haya mwancho motegereri ochake mo berisato agocherangani nyoranga bari motamanyeti amonyo 19 musaulio mumba mukuri Kiss FM anoara iga nachiko bakwani padae na otole ne ara emonyo 19 korwa Kiss FM na otora iga nachiko bakwani haya chakire mbere sato akorero kanga senior chief haya bwancho motegerari ndocho moisekeke bwato maridadi agwe kumba mnobota akorutege nto byako bekasomo tuwe timu ya nyamecheo bakane timu ya nyabite eya mabere satako gusuka bya kabisa omoiseke maridadi echenga eya kabere agotora bune nyangagu oretirega nto bya kabisa alala baso ira obokongo aya eya mabere sato bakane timu ya nyamecheo bakane ga timu ya nyabite haya agotora na omoiseke maridadi obwateke bwato maridadi hapa eya mabere sato akoleta katigati agotora ne rifari ya bugiri yatebire offside yakanile kipindi getangani hakuna aliona lango la mwenzake timu ya Nyamecheo Queens na timu ya Umoja Stars. Kumbuka siku ya leo, siku ya baba. Happy Father's Day. Kipindi cha kwanza Sharon kisha kwanza cheza ndevu pale wanakata haya, na hivyo ndivyo mambo yalivyo hapa. Kisha kwanza katikati, angalia cheza wapi, anasitangaya tali pale namna gani. Kipindi cha kwanza nguvu mpya kaka sema. Haya, Gresha ya kwanza na Marisala Mongoni anaitwa Ann Kerubo. Gresha ya kwanza atali pale mnagani. Gresha ya pili, kipindi cha kwanza nguvu mpya kaka sema niko hapa. Cheza na kipa na Unyaka. Na manosha mashabiki ya Ichola Segeti Kenya Nturago Asengencho
yeli tukolia masacha bako kaso mnuwege Swahili na siku ya furaha ya baba. Happy Father's Day. Kipindi cha kwanza dhidi ya timu ya Nyamecheo Queens. Haya, wakicheza na timu ya Umoja, cheza ndefu, lakini kipa anasema ni chakula changu na nyaka. Kipa nambari 1 Esther Oira. Na wakumbuke watangazaji ambao wamekuwa kutangia asubuhi kufanikisha siku andalizi ya wababa siku ya leo, siku ya Jumapili, kipindi cha kwanza. Tawala, kumbuka ngoma hii kuna kikombe ambacho kinang'olewa hapa dhidi ya timu ya Nyamecheo Queens dhidi ya timu ya Umoja Stars. Kipindi cha kwanza anachukua Sharon. Anacheza wapi Sharon? Cheza ndefu, ngoma inatoka nje. Itakuwa inarushwa kwa upande wa timu ya Nyamecheo Queens. Takala cheza, chezaji Naomi anaangalia rusha wapi? Rusha ndefu bale, labda gani wanakataka takala timu ya Nyamecheo Queens. Kumbuka mheshimiwa gavana wetu Simba Paul atakuwa na wajia hapa uwanjani wakati wowote kuanzia sasa, na niko na furaha kwa watazamaji na wasikilizaji kwamba timu hizi mbili nani atakayeibuka kuchukua kikombe. Kipindi cha kwanza hakuna aliona lango la mwenzake. Haja ngoma itakuwa inarushwa kwa upande wa timu ya Umoja Stars. Kufu mpya kaka sema takarusha Ankirubo ngoma na kataka takata. Nakumbuka mheshimiwa Simbarati atakapofika hapo uwanjani mambo yatakuwa mwele. Nirusha kwanza, lakini kipa anasema chakula changu hicho. Kipindi cha kwanza cheza ndefu pale kichwa, kome ya kwa ndefu inatoka nje. Nishaona shabiki mkuu wa timu ya Nyamecheo Queens. Nakumbuka na wanafunzi wenzake kutoka shule ya Nyamecheo Secondary School washanifahamisha kwamba tangazaji sauti ikoboresha kweli. Haya, kumbuka nambari 9 timu ya Nyamecheo Violet Onsebe alisema kwamba kikombe akiondoki timu yangu. Haja, tunasubiri tuone nani mshindi dhidi ya kikombe hiki, timu hizo mbili cha Nyamecheo Queens na timu ya Umoja Stars. Haya, wanachicheza timu ya Umoja, gerusha ya kwanza wanakata katikati na Bregani, cheza ndefu, kome na kataa. Refa wa katikati anasema hiyo ni goal kick. Na kama ushafika uwanjani, tunakupa kongole kaili kubwa kwamba ni siku yako. Tazama ngoma ambazo zinaendelea. Nishafahamishwa kwamba waimbaji ambao wameshafahamika kweli akina Kerubo washafika. Feni Kerubo huyo sikatai, ngoma inakuwa ndefu inatoka nje. Kocha mkuu wa timu ya Nyamecheo Queens Oginda ashanifahamisha kwamba kikombe ni changu sijui. Haya, rusha ndefu wanakatakata. Huyo mchezaji mfupi anaitwa Sharoni, anakuwa mchezaji wa miguu miwili sikatai. Alivyosema Mohamed kwamba kama uko na kipawa nyorosha kipawa. Kipindi cha kwanza wanakataa. Namna gani Sharoni geresha ya kwanza katikati. Haya, nakumbuka hakuna aliona lango la mwenzo wake kipindi hiki cha kwanza. Na mheshimiwa Steve Arika ashafahamisha kwamba atakaibuka kwa mshindi kikombe kipo sikatai dhidi ya timu hizi mbili, timu ya Nyamecheo Queens na timu ya Umoja Stars. Sikatai, goalkeeper anacheka kwa haraka.
Nasra Shirangoma inatoka nje kurusha kuelekea upande wa timu ya Nyamecheo Queens. Kumbuka watangazaji kutoka maeneo yote ya Gusii, kuanzia Radio Funa washafabika uwanjani hapa. Getembe Television Radio wako hapo uwanjani. Kumbuka ni kipindi cha kwanza dhidi ya timu ya Nyamecheo Queens na timu ya Umoja Stars, kipindi cha kwanza. Haya, asante. Kwa heshima ya Mheshimiwa Steve Alika, ile timu ya Iveno ambayo ilicheza hapa na timu ya media, sisi wakilishi wa Agriculture Society of Kenya, Southern Kenya branch Kisii, courtesy of the chairman Bwana Kefa Onduso, timu hiyo imepata ticket ya kucheza siku ya Ijumaa, siku rasmi ya wageni, ambapo tutakuwa na mechi baina ya Iveno na media yetu. Kwa hivyo timu ya media tumewapa hiyo nafasi pamoja na timu ya Iveno mkuje kucheza siku ya Ijumaa, wakati show yetu ya mwaka huu inaanza tarehe 6 hadi tarehe 9. Kwa hivyo mnajua Ijumaa ni siku gani, muwasiliane na mimi ili mjue hiyo game yenu mnacheza saa ngapi. Timu zote mbili vile vile kiingilio itakuwa ni free kwa hizo timu zote mbili kuja kucheza. Vile vile tunawatangazia wananchi, wazazi, walimu, wanafunzi, maonyesho ya kilimo ya Kisii yako mwaka huu. Leta watoto kuja msome, inchumo some igoro ya obaremi all the types new technology. Tumewaalika nyote, karibu sana. Asante. Kijana wangu unaweza endelea. Asante sana wizara yetu ya kilimo kuhakikisha kwamba timu zote mbili zitapata nafasi ya kuweza kucheza siku ya Ijumaa. Iko na timu chonsi ibere mweso kikimba tikwere Ijumaa kero bako sorbi yake makati gari na bako sorbi timu ya Umoja Starlets. Awikabona igande tayo nyore gori asigitike Kenyan Trago Stadium. Gankor kwa kefarengo bosiri nyoranga egetieke ga chiko sari chako sari ukuruchinza jiri cha mambia nyoranga timu ya media. Ito kwa ndego yasire gure ya Masebo Saki Scribes FC. Uchase timu ya Iveno bagwa kabiki magana bako sori abagabe timu ya Umoja Starlets kurenda bako sori ga Fredo Gaise okandire kema akana bagwa kabiki maga ogake rakini bakane kema na roga nyoro bako sori ani kerubo akiro mopiro motambe yake mutuka kumurigi fete ge sare kurenda bakane na inde bono gachire ko nyora ga oyena bako sori ko kunganere Cynthia myo kirikari yake mabano Umoja Starlets sumo tegarari. Asante. Kwa heshima nimeambiwa niseme maonyesho ya kilimo yatakuwa wapi. Botamba akoba Gusii Stadium na andeno Akarari Gusii Stadium kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 9. Wageni wetu, wajumbe wetu watakuwa siku hiyo, wote mmealikwa. Tumesema katasi ya Mheshimiwa Steve Alika kwa kazi nzuri anafanya, tumepatia timu ya Iveno hiyo nafasi. Iveno Football Club HHH Zarie Stadium eorokia bande gore yomopira kerambia bawa kane media mwensi mwariga nigu ugarie shombo songe ko berarie stadium. Asante mbia mano sana wana karabago chabio Umoja Starlets segenteke boko lakini bakande maigagaria wana wasorbe timu ya Nyamecheo Queens karabata krabia kema nyorango bono bitko reju magari segeteke Gusii Stadium nyongonya kwenye riba kokosora segetike ria ego riba kana iri kwa nyoreri voking magwa kabia king magega maiga ina mogosuri goalkeeper ye timu ya Nyamecheo Queens karona bakande bya kimagare basorbe timu ya Umoja Starlets. Ngoro kwa Kefa Bosire kuro Getembe TV na Getembe FM kwa kishanga bongo kwa kitore njere mboki ma segetike ga Kenyan Trago Stadium. Karona bago chako yutaga na basorbe timu ya Nyamecheo Queens kwa chako yutaga Fredo Gake ogaka urtre bya kimagare kinna ndo mpiro yoro tigro sokri siko bana ndebra chako yoro ra soko yuta. Wikabono kuna timu ambayo imeona lango la mwenzie. Kubatra na gana kakazema na bogo Diani Musungo kwa wana kinga bano yo kirega segeti Kenyan Trago kwa kiore asencherere mboki ma ngo bako chakurtaga na basorbe timu ya Nyamecheo Queens so na basorbe nazige sare wa urtre yake magara se anikerubo gago yotika yake magara kire bayame kire basorbe timu ya Umoja Starlets ga yo kire namba 10 mugongo masho akire yake mutumo kwa ego korio go chimutu gara kinaro nyoro basorbe omega go timu ya Nyamecheo Queens so kanire kema ubona manyanga 0-0 kuikabona yake pinde getangane lakini nechiteka chomo iri mwere kantu cyo korege pinde getangane torege pinde gerya kabena kibra chiko kosaria aba kosaria babe timu chonse chibere gukora Nyamecheo Queens nabo igo
Umoja Starlets bona Nyamecheo Queens megagaika na mosoni Fiti Kesare wakirensema kwa kumuliki Violet Osebe wakiribia kemwa gara kina mpirero mwingero soka lisikuwa na machi kwa Umoja Starlets. Asante sana ndochege kombe kerige kurwanerwa ngobe kukerega iga abuna na tebiri na Fred Onundu oyoro mobisabye county ya Kisii oyote birenge kombe keke gotere kwa iga timu yaligo chikogwa nere kobogori gepinde gatangani kerre Happy Singers yesemore inchuga mubwate dekeyemo omanyete mogo tumwa sauri yenu Happy Singers edekeyemo na arema korra bande kena bo mweshimi wantebiri Happy Singers chiguto korabwango edeka mubwate yemo ibere Happy Singers baro tokore bwango bari bakominyoka ensemeri ya moino aye aperi December chaki abantu bari mwari kire basoe kominyoka chidagika tobwato mugavana ngo soara kumuranche korabwango bari ko ngusenkori timanyeti communication ikorwase ensemeri yende ekiagera tutagete binte bierre bwango bari ko ngusenkori banga bwango motote inkento kendre takorwa ensemeyo Happy Singers asante sana wageni wetu ambao wamefika siku ya leo. Naweza kuwatambua tuko na waziri wa michezo katika kaunti ya Kisii Eric Miyenda, tuko naye kaka William Satandi, tuko naye DCC Mr. Kilonzo, tuko na ACC kutoka Keumbu Madam Agnes ama Grace Agnes yesa, tuko naye Principal Fred Mogaka Kisii School, tuko naye Daniel Ongeri oyore mediator na boigona Nelson Nyamari abubare egatia ito asensemeiga na boigona bongo tambuga bagani baito baria ba Omogaka senior chief abare tege kombe biamono sana wametoka kule Marekani ili kuhakikisha kwamba vijana wetu wanasakata kambumbu. Happy Singers kiamba
chingaki chingi amba uchinyora chingaki chamo babate nigo barenge gochisialira idama muyomonene niwe jigere idama muyomonene niwe jigere itoba chiguto chikorembere birongo chinguru ero se wamenyo chiguto chiroyo chagenda ayero rabuya towatera abande libaga amone no goja usire kale na kale amone no goja usire kale na kale itoba chiguto chikorembere birongo chinguru ero se wamenyo chiguto chiroyo chagenda ayero rabuya towatera abande libaga amone no goja usire kale na kale amone no goja usire kale na kale chini owa mate chikoro chingom karabona bakure rwati bari kwegosa barikira ngene ngekukiraye lakichinjera chobume onene ngangale atutule chingurule onene ngangale atutule chingurule andobe chingake chini owa mate chikoro chingom karabona bakure rwati bari kwegosa Barikira genenge ukiraye lakichinjera chobume manene ngangale atutule chingurule manene ngangale atutule chingurule titoba chiguto chikorembere birongo chinguru ero sewamenyo chiguto chiroyo chagenda ayero labuya towatera abande libaga amone nogoja usire kale na kale amone no goja usire kale na kale Asante sana, asante sana. Chiguto chikorembere birongo asante sana moba chiguto chikorembere birongo yatoira negeti yeda keyamo ndote korogorali rifari ishara tosha abagaka bania joke chimbero chimbaliri haya docho mogaka naralia obwate lisio otegete koene kingonyo rebo chori chikoria rero haya doche gaiga Kiss FM ntobwate Ndisi TV ntobwate Radio Vuna ntobwate Gatembe FM Gatembe TV ntobwate Mwamuguzi TV ntobwate Geteni TV Zait FM Yes. Inke FM MC. Yes. Aya. Romo gako yobwate getole aya kwisa igari fanya gato tebini ngotanga na njena aligereria ona robare ngaine koro moino baka moino agasi eri fari nere gato tebia aya MC. yes Ugaka na ruru nyakeyo. yeah Ugaka na ro goteru all the way from nyakeyo. asante sana South. South Mugirango. Nindoche panisanyona gechure Nero yu koruranda pandi nindoche Moses Oyaro member korwanya kora bagaka abu no bara ugaka uri kuru nyakeyo. Ngaibasira gocha bagaka abu nabatakeire Nara ngaibasira abagaka balia kwaruchire rugorari abagaka balia na romo gaka okurunga Lawrence Nyabira omogaka koromocho na abuna lili kwa begete dari gontu bwate siko kichana ndani ya nyumba nindocheka iga musacho merete nchuki kwasa nindocho mogaka gete manyete sana okoratera na omora bonsi korenkia mwakoriro kominyoka enkori kumuranche chorana bwanko banta bangaini atomanye timu ya Ibeno ne timu ya Kerera torrenga neriyeye asechinga kietiga na tebiri gunga rapa ni nyariki kubako na gochorana MC yes wasambanga ukunia gantu kwasa manga ukunia gantu igana ntuto manyanga mwaikire abagaka bari nabwo abandoche bakire muko baisiko yabo gakita ikaiga yonde naye gwateba
abagaka baiga ango kore karasango bang ndojera ule sinyabira na itaga tore kaga twikire kanisa na ndere na bango musai kabisa santo mugaka kenya sanya gosenia mugaka Evans nyone gechure pia mono korumwa musio mali nkwaniria abantu ba mintenda yenchogo enda ye stomach yani enda ya endo aya nta enkori ngakitoko kora enkori ndojera hapa niga igatigara twa mangana bere tukure abantu ba minto tigamba kwa nimbiya muri itasa marita ongoro kulaba ninyariki kongonchora kisauti mbali mbali tia barai baitu bagusi abo igo na barali ba station yawo tamani kabisa tiganda ansa ni sauti ya our CS former Fred Matiang'i abantu ba minto tigamba kwa nimwenzi ngambiya muri inuna abantu engencho nande tigamba tebyo mane tutariko bisa una momanye tenje Fred Matiang'i nana gwake matriki ande una momanye tebutambe omuntu kala uachiro hotel igo kwenda kwaragira kwira no guchinga tali ukoraro kusona abantu bamwe akuruga bwe togenda asoyo minto maremu okebiro mose basi abantu baminto kumuranje baki abantu mbare babeire chindwari chimbi abantu mbare babeire chindwari chepara egarumogorora gabano minto manazimbo warati otoretire bagituriye cyabakatu buzungu yeitari abande mwachagire kuna kumurie bigoje kurumego kaki abantu buna bako bagwena na tabakwe Patigu manu minto buara jo takete kisi kaunti ke ndere busio eti busio akara tuarurega bu toko kenda se kichana maraburi aba minto bane nainde yene marugo bingia twai kiri gaiga asingencho yomorobelio bwenkenya ine abantu mbarenga bagotegerera umurubiri uyoiga atokuruga bwe togende ase former governor abantu ba minto bakisi county na bakwanire mwensi mbuyamore mwakere chinkobi baito mbuyamore naende thank you kyasa marietana igonkorokwa James Elvis Omariba Ongwae ninche gavana ya ino tokorugabu toswe asante utarudi tena thank you toina na aliye studio yes turanyore burudani kwasa international asante sana check out Jared Mombia technician yes asante sana check 1 2 yes basi abantu banyantura gombuya mole Baito amangana alinde rale
Etia tuinyura mashabiki aitu Etogodiana na mangana ya yogosemia Etia tuinyura mashabiki aitu Ariwa yagwate kurwa nyumba na seba gutara Kurwa nyumba na seba gutara Oyo koenda yebuge tutumanga chache Mama tosha alisitae Oyo koenda kehumunyari wali chache Asiri basimo wakamakori Yamagenda osabo Julius yemakori Eloko monyoro mogera maiga Oyo koenda ese moya nyamira tete Jose buka unuru makori Oyo koenda yanyango wa efagitori Ekwanya anko evalisiorina Oyo koenda yanyango wa efagitori Ekwanya anko evalisiorina Juma Masha Nane yoro kwa babu mwana no nyiwete Ekuriga yese moya geroka Iwesiri yunga makuruma ngaliye namba Eno mosali mone no sumusia Ejazi tazi moka ya moja mano nyiwete Abangwana batongeri bupesi Erungia moja ya jazi tazi gira disi Ekuriga yegisho tano Ebangisi okone nendereba echigari Abangwana batongeri bupesi Elati mwuru yumano baba no mungwana Enaida siyeta wale mionsi Enashuria enyunda wano no yiwete Abangwana batongeri bupesi Enashuria enyunda wano no yiwete Abangwana batongeri bupesi
check. Aye, check. All right. Basi. Asante sana estima iranire. Anilo cheke kosi. Ekikima. Oigwete babegete pani ngi ya saidi. Azaida ikachire motu. Bae ariganeti. Kwarigania omogani bwesko gavana bwe county ya Kisii. Asababu iga eda ikaibere choka. Antagete kwa abana baiga baratogote rando chestigu gogwasira ntora kidogo. Mogani bwesko korengia boikire otogote nena egikosi ekyo yetwe
a national anthem elinde tumaye kogendera. Nade motoerani East Africa otera kolia mongo lengi moko manyete kera tolense ya Uganda nense ya Tanzania na Kenya. Twende kasi. East Africa. Totelele igo na tole igo to esko monguru moga kolia atoe ogosaba kolia gweke gusi elinde ensekera nebiya jugo cha igo mogaka aya tigo mogaka to sabira bono abantu baminto ando siasemore arimo konyara gutenena motenene elinde mukirekiri tonyare koa engoro nyasaye oito amasikani abamena ntuase umusangerere kanoyo nando tutara saba moroche nimbwate iga abakwa maguta babere oyomo orokoboko kwane wokorio oyo no muisibwe chintere beko koboko igoro no yonde oyo rokoboko kwane kwabo masi no muisibwe biranya bono kumba masio eline to nyasa masikani engoro ya itato sesenie to sabe nyasaye engoro umutongi itore igoro mono tuachira sole asegetie kikia nyanturago gocha ko semania una kolengana to konya ense yeito na go sabire omonguru nyasaye engoro yeito igoro mono asenga kieye kora anchonyare ko ba mona intu asegetie ke otosesenia senchera ya bene osesenie abarai baito gochakere kabuna yeito omusike simbarati amuna bagisangi baye bonsi abantu bonsi bakire gaiga rero litukoria bagaka amuna bagina babo amuna abana baito amuna bachukoro twagosabire bisibya bene osesenie orogongo rwaitense ya gusioto ebisibya bene osesenie se ito ya Kenya abarai bonsi barororo bamenyenga n'abana bawe Yesu wakwerete bakora elinde ototangira marwe ira kerengencho oto ebisibya bene
erinde naintwe tonyare koba buya sensei obo munyakero wasekendi yonsto chigokora obakwe togokora buya erieta ria orinyore siko igotwa sabiraya goetera serieta rigia erie engoro yaito otoraberia maiso nobosibwao twasabire aya abebuna bwanjete abebo amen. Muna tokirete igo toikaranse epandi eria etogotero komo erinde basoke pandi eri muna motene igo togotero komo ogotera wa Simba netaya asante sana ekwaiga na sabirwe ndaikeya moyoka bogwe